Warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang bangsa Aceh. Bangsa yang paling mulia. Jin pak dah mau lah. Nyo jin sago Aceh ya. Kadijak di Malaysia. Nyan ban. Rakan-rakan tanyo yang belum tamang kena Malaysia, tamang ju. Tamang. Tamang ju. Yang sakit-sakit ulai kita tamang you kena ulai ro you Malaysia. Karena kami minta uang ringgit. Uang Malaysia mia. Nyana mia nya na hiyo Malaysia. Nyamban. Yan. Kibandap ganyo. Lagi abu ah. The Bluetooth device is connected successfully. Abu ciasin. Gam broken ino Malaysia sih. Nyamban. Bantu Malaysia, kagenang korek, kagenang rok, ka berangkat jauh. Ino ya pegah redroi, ya pegah dro inilah itulah. Lupa ji musang pring ino ngaji, nyamban, karena haji lagi mau siji kita nyonyo kan, emang lo ciu haji, nyamban ada ji bela, menghina-hina seseorang yang menghormati be, nyamban. Kau je na. Nya dah kenyan dah kenju Nya dah kenji mafia draw ku. Na mafia si nyamba igo tali nyamba. Na igo kurang limang kan nilai gero nu nyamba. Bet dai na urin si dai wan. Siro ulama. Bet dai na. Broker na dari Aceh jam Malaysia, dari Malaysia bangkai drop ya apa lu mau gede. Kaiber lah ada ke no. Ya. Bela sampai dah ina bangsa ro tu. Nukip kiban le. Seramo muka Aceh yang kiban le. Bena ina. Nyamban. Lah ku kejo ni. Nyamban. Nyeto ku jeb darah betul ku bega. Betul ku emang lo hanau tu ro ni. Lo cian mai berosa ba. Nyamban. Igo nali mai berosa. Penemi berosa ai. Puak peding gagak tak mah nyan sidum lah, Lu hotel lu dengar, Bak berita lagi yang ben apa yang kengkeng, ben yang kengkeng kurinci tuku ulama zero ulama ben ina, nyamba, Anyo ada nak kirim ketigamnya nama masalah, penan jinya putra ni, orang tu sonan pisigamnya, berosai jam Malaysia bangun roi bah gede, yang tanda hanaget. Nyo si gelun walaupun kalau geng aku buka nyo renggat tetap ino Malaysia nya wo kampung ni nyo nang gogrok dia apa be lampe lah lagi nyambe udinga le ni aina wa apa tungku sidro ulama nyambe ni aina le ron drone asli pak le yang betul nya Aceh nya kan Aceh bumi pak ngedeng nyambang kadang Aceh ni buka Aceh lahir deh kadang, ane kadang kiban apa? Lahir kadang kiban leh, terya, terma, yang nam terima, terya. Oh, mai teri, ya yang teri, namban. Pet ni naina aku baju, emang lu anak aku teri ro nu, lu anak mi matang aku Mainnya aku tu mengro nu, aku lupa ro nu, aku teri ro nu, darah aku jepul gua, aku temu sumpah lo, aku je gua, yang tidur benci gua. Bena ina ulama bena ina lero nu emang ci sama gero nyo busim ni ding ku bega ne sebaru anak pupu ne pegah ba tigamnya be dah kira-kira mau siji kan bena kira-kira lero nu hanu ole kuno wace ban be ne pegah hanu ole wace emang rong ni kasajang kafe panena lo Anali ju kata yang ngapi kaya ngapi panen alo kadang cik ibu gah awak cik kadang jika kita ji ntar puran ji banyak ina urun cik dah yang ino ulama dah yang lama itu ya juga kadang itu di dan sigamnya nunggu buka emangnya numi berosa matang bang gua mafia ro nu lebih mafia lung lo angku yang bibi yang yang itap darah bang benan tu kurun
Dan sekian dan terima kasih. Bek, yan amanah lon ku buka. Yan benang ku dengar le. Ha. Benar dia tu. So naik lah, tengku. Apa cik orang kasihan? Nan ya boh bohnya nade nya orang cik, nya abu cik orang kasihan kan? Abu cik yang kiban lain berkira ro ni. Kan nan ro ni ana. Nya mudem-dem semsiap lain yang kan nan ro ni. Ban. Ha? Tak boh matang nya na. Kiban dah pula. Ha? Keturunan palih kiban dah pula. Dah jium mata sebelah. Ya, dah jium mata sebelah dah bu. Nyamban. Ha? Gaji mata sebelahnya cocok. Ngambang. Urang hina urang cik dan urang hina urang sidro pemimpin ulama. Nah ulama sikret dua kret tu hek derita tapi gebimbing na yo. Kan ni abu pep di ro ni pegahnya ni pegah haji. Chin ye nuo Aceh ni minta lung hanapu. Gampung loi tang si nan. Aceh tang si nan sigli nan. Alung awak sigli. Ron awak paneng ni pegah. Awak sigli nya bi sigli tan lagi ro ni. Kau ku pedro ni han be. Kau ku pedro ni nya bi sigli tan lagi ambi je. Yang wa. Yang cik bije kafe. Nyem dem lagi yang. Ya hina ulama. Walaupun long urang hana ya beut. Wate ya beut ku peluang. Gelet-let tapi ya beut. Ban. Tapi hana tak hina sampai ulama lagi yang. Nyo ku amanah, ku amanah bado ke bena ku dengar li. Jeut ku dengar, kawo sigli siga, nya awak sigli. Nya awak sigli kawo sigli siga. Nya hau je poh kan beka ku nan ke. Apa dia kaji kan? Ambo darah ku je. Emangnya nak mi nak buka. Ambo sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.